Kwa Asante Mantemu na Asante Akyem North apomuden atena ye ho ne municipal assembly na ka won ho abomu a enuro bi a yesusu se ma obema ye kese ma obato ye kese ye wadwama so Asante Akyem agogo no ne won watwagya tumbe se 1000 de won watwagya de atum AdomTV Kase etwaso Adom Kase amane boni Isaac Amwako ene municipal health director Roland Mia etwetwem komo en wodi tu dwase enura wo sese ni eduedua emanipa enom ye kese yi Viagra emema edigina ema so wo mpemu agudie so ene enuro bi a etimi manipa to ene wonofo eye kese a ne nyina no wonfiri ye hunu nsunsuanso a ebeba ni pedua no so ansana eba edwaman so to kese no for kese natural that's our body enhances now to make sure that to enhance your body image and to for what reason? So that I say, but you should be thinking of the health implications of these things first. And let me say, we will continue to embark on this exercise to make sure that say any availability, people can have access to them. So we will get rid of all these things within our jurisdiction and make sure that they will continue with the education to sensitize our people that look, the consumption of these things can be harmful to you over time. Bensi pen in Pa Francis Otibuate ni Adom Kase hwe enkoma wodi tu dwase enye nempe ene wo yese adwume task force no beko so a anante store wodu mu na enroboni enipa bi ton no oyi afiri wo emra wo ho 70 ton sa enowei ewokro ndi ne tu anam ko giche wo nyina na esan bo nipa ho man yare ne sebi wo abasa banyina no behwe na omo so eton no so na ebehia o na se mama odi achi ya wo sunsun se djuma ofre be pa manaye na ebebu ha no so behwe ne pekna fra manaye na man ko ton no ko ne sabi Adom Kase amane boni amananso wa woni omanfo bi atwetwe enkomo a ochire wadwen ewo sa na mo a Asante Akyem Health Directorate no etu ehu no eyade a ha ye bi se nyame e de akyede na ma de ngina wo kosesa wadwen ama wo to kase na be ma so wakofa ade kase bi asensan wanim ni nyina no ekutia wo eye kase na etimi ese wo be ma no e bedroom rebi no na wo ho adwojo me advice me kun say onkoto sa aduro no say mo bi no hia therapy e be hospital we fa medical way here by sokoto aduro we wana ehun hia be wi atwe be na emrentem